Yang mangkuk-mangkuk ayu kat luar tu, yang bising-bising kan. You orang punya tanah lah, you orang bina kuih lah, kepala otak korang. Ni tengok kat belakang ni. Bukan bangsa sendiri, I respect this guy lah. Mahabharata pun dah tulis, ini dosa, ini hukum. You curi tanah orang lah. Apa saya lu sekolah Tamil tak ajar ni kah? Lu punya sekolah Tamil punya cikgu tak ajar kah? Lu punya mak bapak tak ajar kah? Lu orang hari-hari pagi semayang, petang semayang, tengah malam pergi samun. Itu pagi sama petang you orang pergi semayang lu orang tak baca. Itu Mahabharata kah? Bukan kitab lain. Kita Mahabharata sendiri cakap you curi tanah orang, itu haram. Itu kau dapat dosa, otak kena pakai lah. Jangan malukan bangsa sendirilah. Kalau orang lain cakap, marah. Kalau nampak satu pokok, terus ikat itu kain kuning. Lepas tu cakap, Atta, Mak, kadang boleh. Semua lu orang cakap. Otak kena pakai lah. Beli lu punya tanah sendirilah. Orang lain punya tanah, you mau bina di kuil pula. Cek, tak ada malu kah lu orang?